Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Устат Шакирт долбоорунун негизинде нөлдөн Куран окуйбуз аттуу сабактардын бүгүн 23-сабагы. Устаз, ассалому алейкум ва рахматуллахи ва баракатуh. Wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sözümdü, merimdü, ырайымдуу Аллах Тааланын аты менен баштаймын. Айын тамгасына жетип келиппиз. Бул тамактан чыгат турган тамга. Биз алган ха тамгасы бар го, ошол эки махражы бир. Тамактын ортосунан чыгат. А, А, ай, ай, ау. ау, Жакшы. Биа, биа, биа. биа, Ан, ан, ан. ан. Бул айын тамга сиздики жакшы чыгат экен, көбү чыгара албайт да айын тамгасын. Көп машыкса жакшы чыгып калат буюрса. Ам, عم، ам. عم، Sa, ساعة، sa. ساعة، مع, مع، مع. مع، عرب, عرب، عرب. عرب، Жакшы. عجم, عجم، عجم. عجم، عجب. عجب، Жакшы. عجب. عجب، عمل, عمل، عمل. عمل، علم, علم، علم. علم، عمر, عمر، عمر. عمر، Жакшы. جمع, جمع، جمع. جمع، جعل, جعل، جعل. جعل، عب, عب, عب، عب، عب, عب. عب، عب، عسكر, عسكر، عسكر. عسكر، عيلم, عيلم، عيلم. عيلم، جعفر, جعفر، جعفر. جعفر، عنبر, عنبر، عنبر. عنبر. Жакшы. Эми гойн менен айын тамгасынын айырмасы. Гойну, غينو، айну. عينو، Baglu, بغلو، ba'lu. بعلو، Жакшы. Balghu, بلغو، bal'u, بلعو، bal'u. بلعو. Жакшы, Алла разы болсун. Урматтуу достор, биз 23-сабакта айын тамгасын алдык. Устаз айткандай, бул тамганы башында чыгаруу мага да өтө кыйын болгон. Ошондуктан кайра кайталап бул тамга менен машыгыңыздар. Кийинки сабактан көрүшкөнчө, ассалому алейкум ва рахматуллахи ва баракатуh.